Ni. Apa surprise dia? Tembak kamu itu lah singkang am tas ni. Wah. Tadi kau ayam sok plum. Bat miah ong, bisa ong balak khai miah ke por sok plum. Tadi sekah cung miah. Kikubor Kapatisi TV. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka kot admission na kamta ka nursing but paramedical course, ka bala itu da ka Indian Nursing Council, ka by admission ka badunatam, but 6% ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Ka Hill State People's Democratic Party Youth Wing haka kadwetere kucemang arja penreu kalapen kupuram da ka Hoping Stone Meritorious Award ya ka Hybrid Wandari Hun Lingkhoi ka bapule ha Anderson High Secondary School Longston ka balayo fourth position haka top 20 jong ka Examen Secondary School Living Certificate balapan benadang syan da ka Meghalaya Board of School Education haka jingalang belalong ha MLA Hostel la sakilang da Presiden ka HSPDP Youth Wing usamla korbar langs MLA Ujana Sekretari usamla pensyai Joel Dakhar bat kapag Hybrid Wandari Hun Lingkhoi Ingin tapti naman tayo Wandari Hun Lingkhoi. Damit iwe susu i toppers và lawan sakmat di dia subhai ti bat kunjur subhai dan subhai dan ini nambah lawan yo i kilat hai kubor ti kun ke party hi hidap da ka jing movement kamtam ya kani ka jingwan jung kisah khmat ka jing job ka jung pi kedai kajing trish tom kajong pi nang ba kajing yaisha bat tu gisni kiba fitre minat kitya net bat fitre duki leng ba kajing trish tom jong pi rengkat kajing arab jong kinong hikai kajing amil sing jong pa da bung perlok lala eti ba kuaja tanam jong kajing job berkafam ini kajing anggur jong pi bat kani kajing anggur jong pi pensu kemen yang ini, dah kaji kemen niru miso sorong, kaji sorong om tang yang ini hendai kam tam ya pi marwai bapiwan ra kana baburom, ya pi marwai, ya kaji gasem ya mi pai balatin ti ya pi nangka, ya ke school, ya ke senong gedung pi, ya ke pur kejat, ya ke dong akan kejongi, tuntana kalian jongi ka, HSPP was kecil, hidup siada kaji kemen bangin terwa bangin kuburom pi, bangi kuat susu bah. Ki sama kemepi pin nang pin i ya kiwe pede bat I bin simro ya kiwe ba kinwan sakmat bat hagani kepor ba naru ngai bin simepi ba kani kejingwan jung sakmat kade kejing sedang jong kejing im kejung pi pa pin nyela susu mat penet pensa tani ban nang ye tris tom baknang ba pin poisu sekta ki kejing tumu jung pi ba pin nang ye job ha kejing im kejung pi jadi kereta kejing sedang Ani klip makan pengen melak berkumpul kerja sukuman jisa. Mana orang bandang sengsi pandai ke kam. Balik keren serius nih benih. Hari ini keren hendak kerja sukuman bah. Kerja sengsi sorong. Kalau kau hadu ni pun jisa dekat kau dengan jenis tu jadi pun jadi. Kau bagi layo ka fourth position hari bagi dia dekat exam SSLC. Tinggi yo ini jisa bah. Kerja kita macam people kerja so. Ibu bun ki happy birthday di bawah Ashok Aston ni pasang ni terus tom dari kita di UN ki belayu keju semua. Mereka basuh tanah cucu kalau bana kalian suka youth wing juga buat skills. La penting tinggi pada kuno nanti ada buat skills sekali beda dari SSLC. Ni na buat skills tinggi marwai mah. Iyo beda dari fourth position mah mana ke top 10 juga SSLC. Tapi la ajing buat tinggi nak bantah ban facilitate buat kajong i. Tinggi yang bakal dari sisa ban deh. Handai ngilap hai mat hendak jadian yang ba gajaka pendek tangi imaroi dum la perkat ong tungnya elang na baro hari ni kan mau pada ba kapor ni kalakapnya ni orang ada komik kelas dan sedang kelas sedang ini kelas 10 pi bentar ada 11 mo kelas 10 kan ngilap perkat no ba ngene shota nam tajong i bari kiwe pada setengah perkat ben mas ketri tapi mungkin kami jengi kunci dan kali kajong apa deh akan pawan ni terima ke pamanta ba kajing jok kajong pi kami tang pi maroi kandir banuksan ka mata juki we kunju hantam ni hab
Kijongi ke benang sangele mai ka bede bini ka SSC. Baka jing jok jong pi kwan rak bar ai man sim hidup kumju. Nak ka ki samla ke benang stang ban prepare nak ka exam ko jong ki ya ki gas nem banang wan. Nak kalian jongi ka HSPDP bin kam de ke sin bani kong hidup ngene don mata ki happy bari neti pi mon la don bun sin la don mata bagi happy bari samla hidup kumju. Ban ai buram yaki ha ka ki babun ki yang la ki le. Ada pi pi man kan ma wani ka wei pade. Ko ka jing kan tu kan phami pi india. Bahwa ai bukan ni kajing jok kajing pi mata si sim kan kut no. Ande kan de kalen pi kajing pi kan jam si sim pi I ba mata mo ni I mata lengkap di par kunju kunju kan. Balik se kajing kasang kajing pi mata kajing jok banik kom. Ba ni kwa pada nak kalian jok hiduping pada kumu presiden joka HSPDP hiduping ngada kwa ngada transisi. Kam de ban kut tang de kajing kasang de kwa pada kumu de namang I ba kini kisngi ba kini kisnai adab no. Ba kajing tu di IS officer kajing di kasi. Along hadu ka kata kajing kam bengin long hakmat bengin trade kam ni hakmat yang dengi suhu ba tangga jing pulia nala di shimet inamla banyale bar ki kun baro kanam kan tangi imarwe dengan kan kelum lang ya baro anamla are banyale tang i marwe ani tangki hep tangki samna ki jongi banyale exam lagi don kam kajing kersan ka purana yang nasam hidup kumju bar ka kampung san kalau makali ka kuar kam de tangi i marwe ri han ani ka delang ya baro ki samna ki ba don kajing tumulam da pin don kan nu ka thong ada ni kita mensim ba pimut banyale dia kata kadan ti hidup pinam poi hidup kata maka than nu brio lalu yagi kun jongi man ong pi de ban lek banyale etek exam bat pin pass lam da kim dan ka mon jong jong dena pi rum ta ma thrai man pin long yani ka food position bi pin bat habro jalai hi ka wei ngam thrai kan de ka thong jong nu ri jong tang ngai ngasam de hi ka thong jong pi nu ri sima dena ka chingkwa pa kan men scam ki samaj ma jabri khasi jongi keleng satla kamta me ka ri khasi bajan tia ka jongi bai ki samna ki jongi bai le inu nu ka thong kam dei manda pha ne da ka jing kwa ji we ade ka thong ka jong pi nala di shimat chwa ka pnya cha kama ma kanom dan jing mu di huru la da ka sarkar kan the pisa kan ai pisa pi pnya le di exam ne ban persang i lam na pim dan ka kamon tingi I bah ni ka singi pa manta be ni happy kunju ade ka mon ka jong pi ka thong ka jong pi shimat chwa ni kong tam pi poi chen ka thong bat ka kantin ka jong ble ko ong hi na kitab sam life punya san ko amba tuile na mata pi na ka mata ublay om dalade be punya le hene da kalanti ka jong ublay bodo nyala me pi bro. Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside we laugh and sing. We share snacks, we help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school, with friends and a little bit of home. This is STEMS, our ride